Ćao svima! Za mojih 10 godina iskustva na YouTube-u došao sam do jednog novog otkrića koji niko nije pronašao u istoriji čovječanstva vezano za informatiku. Svi znate da postoji virus u informatici, taj medicinski naziv, a ja sam spojio depresiju, medicinski naziv, sa prikazima. Dame i gospodo, predstavljam vam prikaznu depresiju. Šta je prikazna depresija? Prikazna depresija je kada neki YouTube kanal dobija malo prikaza jedan ili više mjeseci. Da bi YouTube kanal izbjegao tu prikaznu depresiju, treba da ispunjavaju ove kriterijum. To da YouTube kanal dobija svakog mjeseca 1000 ili više od 1000 prikaza mjesečno. Da bi YouTube kanal dobio 1000 ili više prikaza mjesečno, treba YouTuber da snima za YouTube kanal i da bude aktivan na YouTube-u. Znači mora da ima dobre video snimke. Na običnim video snimcima da mu budu thumbnailovi dobri, naslovi dobri, kao što moraju da budu dobri naslovi na shorts video snimcima, kako bi privukli veliki broj ljudi. I eto, nisam završio za informatiku fakultet, ali ja sam završio za knjigopisca, da pravim knjige i sveske. Završio sam srednju školu. Završio je Milutin Milanković za građevince, a on ipak se bavio astronomijom. Ukoliko vam se dopada ovo objašnjenje i ovo moje otkriće, ostavite lajkić, šerić, subić. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!